laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyi salihin. Nahmaduhu jalla wa ala wa nashkuruhu ala ma an'am. Wa nas'aluhu jalla wa ala an yarzuqana shukrahu ala ma yun'imu bihi alayna. كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية. وبعد هذه المقدمة الوجيزة أيها الإخوة، ما زلنا في مواصلة هذه السلسلة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة نافعة، سلسلة تحذير المسلمين من تلبيسات الشيعة الرافضة وشبهاتهم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا، ونسأله أن يرد المسلمين إلى دينه مردا جميلا. اللهم من كان من أمة محمد على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق مردا جميلا حتى يكون من أهل الحق يا رب العالمين. فلقاؤنا هذه الجلسة ألا وهو بدعة الحزن في شهر محرم عند الرافضة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه جل وعلا ويرضاه، وبه نستعين ومن بغيره استعان لا يعان. على مشيب جلب تد بن يتي جل وعلا dow nemaji makko ɗi o woni en waɗande kanko jalla wa ala. En juule nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mi salmini on salminago islam ngo nanuɗon ngo hawtuɗen. haray en seerali jokkitagol oɗo silsila ngol ɗo jolokowol ngol jokkuɗen woni silsila wi'eteɗo rentingol julɓe ɓen feññinana ɓe talbisatuji jiiɓodiranɗe Shi'a rafida ko jogi e shubuhatuji woni jilliniranɗe ko ɓe jogi la'alla Allah azza wa jalla an yanfa'a bihi almuslimin. haray e ndeɗo jonde jeɗɗaɓire hiɗen faala yewtude fi bid'atul huzni fi shahri llahi almuharram inda arrafida. woni ndu lewru ndu wonɗen ɗo, si en faayali hande ko jeetati lewru shahrullahi almuharram wonɗen. hiɗen andi nduɗo lewru hindu jeeya e ashhurul hurum, hindu jeeya e lebbi tedduɗi ɗin ka Allahu tabaraka wa ta'ala, bimana mawninaɗi ɗin okkaɗi hurma e teddungal. ɗi tawta moƴƴere muɗum hino sowidire, bone e muɗum kadi hino mawna no tiiɗa moƴƴa ka Allahu tabaraka wa ta'ala. nduɗo lewru en yewti nanen wondema iblisa no jeeya e golle makko. kala dewal ngal joomi men yamiri himo mari daranɗe ɗiɗi e ngal ɗon dewal, ko imma o sakko yimɓe ɓen o faddoɓe taɓe jaɓu arde. si o gaynali ɗum o ara o wallinana ɓe ko feƴƴintinoyta ɓe, imma alghulu wa imma aljafa, imma alifrat wa imma tafrid. kono heewa jaɓude ɓe ara ɓe wona ka haawri ɗon. waka joomum wi ɗon wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala nnas wa yakuna arrasulu shahidan alaykum. ɓe heewa jaɓude, iblisa heewa jaɓude yimɓe ɓen wona ɗo, sabu ko ɗon won nafoore maɓɓe nden. joni noon sen darti nduɗo lewru shahrullahi muharram, ñallal gootal hino e ndu lewru piiji tati no ɗon e ɗe mofte. woni yawmu ashura, ñande sappo jombente. ɗum no gasa hawranayi en e nde ɗo hitande e wulure 450 hikka ɓay naati. ɗum no gasa hawra faɗɗi janngo tene bisnillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tawnu en
arkisa en waɗugol ko moƴƴi ko nafata en kon e muɗum o danda en faljugol e mum ka diina makko. haray yawmu ashura e piiji buy hino e ñalande nde kono ko shar'ina kon ko hunde wotere ko shar'ina kon e ashura ñande sappo jombente ko horugol ñallal atto jombente on ñande sappo jombente woni ñande jeenayi on e sappo on nelaɗo on ɓe maakihi ɓe tanƴini ka allahu on yaafani mofte maɓɓe ɗen bakkatu hitande yawtunde nden si ɓe hoori ashura. karamo koɓɓen ɓe wi ko ashura sappa kono ɓaynelaɗon ɓe fotuno si ɓe tawama ɓe lundoray yahuudu horugol balɗe ɗiɗi ɓe hooray jeenayi on e sappo on ɓe lutta ɓe tawtanoka tay ɓe feƴƴini awa haray suɓugol jeenayi on tun wonande waawuɗo hoora e sappo on tun hoora haray ko horugol jeenayi e sappo on ɓuri moƴƴude si jeenayi fuutike hoora sappo e goo on fii lundagol nde ɗo fedde wi'etende yahuud hooraynoɓe nden ɗon ñalande tun. imam ibnu rajab rahimahullahu ta'ala iɓe janti ɗum ka deftere maɓɓe wi'etende lataiful ma'arifi lima li mawsimi l'ami min alwadaifi iɓe yewti ɗum ka damal shahrullahi almuharram. haray almuhim ko horugol ngol woni ko sunnina woni ko shar'ina mo waɗi ɗum haray qad wuffiqa lissunna. joni noon ɓayde tawno iblis hino jokki bonnalngol julɓe ɓen diina maɓɓe ka jama on heɓi fitna e nden ɗon ñalande on fitna addani ɓe fiiji ɗiɗi woni raddul bida'a bil bida'a wa raddul fasad bil fasad. ko ɗum ari hakkunde arrafida wan nawasib. arrawafida yata'assabuna li ahli albayt wan nawasibu yansibuna al adawata li ahli albayt. o gandi ɓeeɗo ɗiɗo siɓe koɓɓi ko e fusay ka ko waɗi goto fo e maɓɓe ko eɓɓi kon no serti e ko oya eɓɓi ko. wono si en dartiɓe wi e nde ɗo ñalande yawmul ashir min shahrillahi almuharram ko nden woni ñalande andirande ashura ko nden ɗon ñalande allahu tabaraka wa ta'ala teddiniri oɗo neɗɗo tedduɗo wiyeteɗo Alhouseine bishahada woni yawmul karbala. kono ɗum woniri hiɗen andi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fiyen andu tariha mum on gokkum nde Usman ibn Affan feƴƴini Ali ibn Abi Talib yeeyondira e khilafa on ɓe jokkiri noon ha Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri kadi Ali radiyallahu anhu bishahada e jungo oɗo neɗɗo wi'eteɗo Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji an-Nasibi. o woni sabu makko nde o feƴƴini e ko karamoko ɓe janti kon yimɓe ɓen Irak ɓe yeeyondirno e Alhasan ɓiɗɗo makko on bil khilafa. o ɗetti khilafa on kanko Alhasan wono karamokoɓe sira tarikh nassar jantori o jogii ɗum lebbi 7 sab'ata ashhur ko kanko ni khalifa kamɓe woni ton. Muawiya tawi hino jogiti bange go khilafa on tele Sham sabu kanko imo marno muskila gila fewɗo Ali fi qatlati Usman. warɓe Usmana ɓen siɗɗo makko on yo watte e juuɗe makko o yottano tooñaaɗo on ko waɗi joomi men wi'i wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyihi sultanan fala yusrif fil qatl. jon noon Muawiya ko ɓiɗɗo bappa Usmana radiyallahu anhu kono ɗen andi kanko e Ali ɓe gerdi e ɗum ɓe jokkodiri e ɗum haa ɗum ronki laataade tawi himo yi'i maslaha koye ɓe ɗaɓɓite Ali no yi'i maslaha koye ɗum acce taw haa ɓura ɗo. Ali on sayi wara e nder muɗum ɓayri oɗo Alhouseine yeeyondirama to Muawiya noddi mo waɗanimo risala
inni yo ɗettu ɓeymore aline fof kanko Alhasane Alhouseine heddiɓe fof o ara o tawa mo kanko ka woni ɗo Cham. Alhasane jaɓi ɗum ari arde ɓeymure nden ali Muawiya teddini ɓe wono yirno ɗen nden ñande o werni ɓe o hittini fii maɓɓe hattirde ka neɗɗo hittinta ɗon fii ɗimmo muɗum ko ɗum si Muawiya alana ahlul bayti konnago hay fus o teddinɓe haa o feƴƴi o dankiiɓe o hittini fii maɓɓe haa o feƴƴini balko o waɗanaynooɓe kon fewndo khilafa makko on ɓe seedino goɗɗo goo waɗantaaɓe ɗum ɓaawa makko ɗum ɓe jaɓunu ɗum o jooɗode e Alhasane o yewtidi e makko ko wii ko faala yo Alhasane waɗu ko himo wonde yimɓe ɗuuɗuɓe e fii ɗaɓɓitugol damu Ousmane. Alhasane no wonde yimɓe ɗuuɗuɓe wondunooɓe e baaba en makko e khilafa on ɓe ngannde yewtuno shi'a ko ɗon fuɗɗi shi'atu aliyin wa shi'atu Muawiya. O wii jooni ko o faala koyo Alhouseine accu o ɗetta kanko khilafa on yimɓe ɓe mooɓonira e dow ardiiɗo gooto ɓe ndaara si ɓe hettay fii ko o amirul mu'minina waraaɗo taƴiiƴam makko ɗam wonu hadaran hakada kannahu laysa bi muslim. Alhasane tigiri yi'i tawne laaɗon alayhi salatu wassalam mu'jiza maɓɓe feeñi ɗon ɓe maakiino o ɓiɗɗo an joomi an waɗoyaymo sabu moƴƴitugol hakkunde feddeji ɗiɗi e julɓe ɓe moolanaaɗi. Alhasane yii ɗum ko feere kañum tippiti yeeyondire Muawiya khilafa on kañum wonti hannde kadi ardaaɗo Alhouseine miñam makko tawi tawtaa ɗum ɓe fuɗɗi fowɗondirde seeɗa tum ko wii si a jaɓaali wonde ɗo haa men ngayna mi ɗaɓɓay ka mi maro e haa men ngayna on sawi o deƴƴiti haa ɓe gayni ko gila ɗo ka Alhasane waɗi tanasulu ɗo wata salaha ma'a Muawiya ko ɗo rafida yaltinimo e ahlul bayt ko ɗo ɓe yaltini ɓiɓɓe makko ɓen fof ɓe ahlul bayti ko ɗum si a yiyata e nder al-a'immatul ithna ashariya a yiyata gooto e nder maɓɓe jeyaɗo e ɓiɓɓe Alhasane ñande lo feƴƴini hare mo jogii 11 gooto ko sonnaade 11 worɓe e yiino ɗum e darsu men feƴƴuɗo e nganndi jaka si a rafida wona ahlul bayt woni aynitude ko baytu Alhouseine e yiino ɗum ka jooni noon nde gila noon ka Alhasane tippiti jaɓi ɗum kanko tigiri o heɓi muskila e yimɓe wonnooɓe shi'a baaba en makko ɓen wondunooɓe e baaba en makko ɓen ɓe wattimo soññude ɓe wattimo lorrude tawi fayda hay yo yaltu yaasino satti ko ɗum si tawii ɓe inni qutila masmuman ɓe ronki heɓude no ɓe warira mo hara koye ɓe warumo warande no ɓe faalaa nden ɓe waɗanimo poson e ñaametee o maayi o ñaami o maayi kanko Alhasane nde o maayi noon kanko Alhasane fii en faamu fii Karbala o en faamude ko gongo jooni oɗo nde o maayi tawi Muawiya kadi maayi Yazid ɗon anndi Muawiya halduno e Alhasane mi jogoto khilafon fanni mala wuuri si mi maayi ko an hendoto gooto ɗettata e ɓeymure annde jooni noon Muawiya bun Abi Sufyan kañum wuuru acci Alhasane bimana sakkiti Alhasane feƴƴini atto Muawiya jooni noon nde Alhasane feƴƴini ɗon anndi tawi Alhouseine tawtakoto mum ko o tippitani Muawiya on sayi yimɓe kuufa ɓe Alhouseine iwi hande kadi ka wonno ɗon kañum e koto mum yaari Makka ɓe kuufa ɓe windi risalaji jokkidiri yo ar kuufa ɓe yeeyonira e makko ni hiɓe mari ɗon 20,000 habbiɓe mo yeeyoniroɓe e makko wi'oɓe waɗoɓe konngol makko accoɓe ko haɗi foppuno e juuɗe makko kuufa ala ittitaɗo ɓayɓe sukkini ɗum ɗon tawi noon kanko ɗe nganndi gilla law imo yiɗi hettude khilafa on ɓay baaba en makko warama Alhasane kan no yiɗuno ɗum kono taw jam'ul kalima awla min safki dima ko ɗum si nden hitande wi'a
amul jamaa hitande tumbodirgol julɓe ɓen jomi min reeni hibbugol ƴiiƴe ɗe on say Alhouseine o faala wadde ta'akkud ko kuufa woni windude lettre ji jeeɗiɗi jokkodiri hewtuɗo wo koko woni oya kon addi oya joni noon ɗum wona avion naɓayno wona oto ko pucci mbaɗɗatiri andi tawi ɓe hikkini fiimu on say o ɗetti miññirawo makko goto wiyeteɗo muslim bun aqilin radiallahu anhu o wi ya muslim mi faala ya yahu daranoyami kuufa ko woni tonko mi anda ɗo mi fokkitumin e ɓeygore am mi yaha e ko laaɓanala ko ɗum ɗo andinta en rafida wona ahlul bayti woni jiwgande ɓay kuufa ko kamɓe woni ɗo attashayyu masdaruhul kuufa on say muslim immi yehi hewtoye kuufa o jaɓɓa ɓuri ko lanɗo jaɓɓete ko waɗi ɓe faala imminɗomo on yo ah ɓe wernimo ɓe waɗanimo tamam kulla chey yastahiqu bihi l insan ɓaawo ɗum ɗon kanko muslim o windi risala o imminimo haa e Alhouseine tigiri o innimo ko woni gaa kon koko tawi en ton kon ko goonga ko ɗum woni ɗum ko gaa fof hino gaa actar min 20,000 habbiɓe sa hewti haray koye juuɗe maɓɓe wonɗa on sayi Alhouseine hooli ɓay o hoolike ɗum o fokkiti ɓayre o fokkiti sahabaɓe wonnoɓe ton ɓen sali ɗum kono ibnu abbas on huwa min ahli bayt o wi Alhouseine ta waɗu ta yahu mo jah mi hoolaki ɓen yimɓe hum ahlu gada koɓe hodoɓe o wi muslim no ton o ndaaroyi ko goonga ibnu abbas wi mi hoolaki yilto o wi mi yahay ɓe pooɗodiri ha o foolimo o yalti ibnu umar hewti tum jonno sen darti ko rafida wi'ata umar ibn al-khattab ko liddu contre ahlul bayt ibnu umar ko ɗettuɗo puccu makka dogi jokkiti Alhouseine ko yaarete balɗe ɗiɗi si hewtimo fii taw yahu kuufa o waroy hen himo yiɗimo ka o yiɗamo o yehi o hewtoyimo masirata yawmayni o wi Alhouseine ta yahu kuufa yilto moƴƴa e maata Alhouseine wi no moƴƴi muslim yehi ndaaroyi imo ton o wi no regili min mi yahay ɓay on jaɓallam wallitade mi hetta khilafa baba e ngangu min mi yahay ɓen ɗon wallaylan mi hetta si mi yahani mi hendike khilafa o mi ari mi itta Yazid ɗon mi wonata sengoloye imratu Yazid mi woni sengoloye imratu Muawiya amma Yazid mi watta ɗum ibnu umar wi ndaara on ko yeeyondiraɗo bay'atan shar'iyatan ta darto ɗum wonɗon o wi mi watta ɗum ɓay Alhouseine jaɓali ibnu umar wi awa tippo jaɓɓonire nata anaku no gata en yiitidata ɓaawo hande Alhouseine tippi ɓe jaɓɓodiri onni rahimakallahu min qatilin yo allahu yurmema ɓe waroyde o yehi o hucciti wondude ɗum ɗo o yehi o hewtoyi ɓay o hewti ka o hewtata kuufa tawi ɓe kuufa ɓen hirsi muslim bun aqilin mo imminno on alakaji ɗin contact on taƴi o hewti o naati ɓe jiiɓidiri piijiri o wi ko ɗum wonɗon mi wadde ahla kuufa ko ɗum wonɗon mi wadde ko ɗum ɓe to wowlannola jooni si tawi on jaɓali wallitadelan yeeyodiron e an hette khilafa on joni accemi yilto makka ɓe wi mukko a yiltatako makka o wi acce awa mi yaara Sham ka Yazid bun Muawiya woni to on ɗon simi tawtimo waɗatalan goɗɗum ɓe wi a yaltatagoy ɗo men hirsete ko ɗum men noddirnoma joni noon ko ɓen kadi wullata ɗum o gerti tawi o wakkilaki darede warire ni kono tawi aksara min 20,000 o ardata e ko fiira ɓen himo ari ɗaɓɓirgol ɓe ballal o anda ɓe jampoto ɓe wari
joni noon ka o wara ɗo ko laawol ko gila ɗo asura heɓi fitnu ɗum hawruno ñande 10 ɗe wondi ka e wonna to famade joni gila ka ɓe wari mo ɗo ñande yawmo asura tabiti o warama nden ñande joni nodditiɓe ɓen mahabbatu ahlil bayt arrafida ɓe wi ɓe feññinayi nden ñande suno si ɓe wawali yottanademo ɓe feññinayi mette ɗum ha ñande dangal tawi ɓe ɗetti ndin ahadi ɗum koko wona ronindirede koko wona ronindirede ɓe feññinayi suno ɗum joni noon yimɓe sunna landiɓe ene Ali ibn Abi Talib baba Alhouseine no ɓuri Alhouseine moƴƴude na Abdourahman ibn Muljim wari mo ko honɗum haɗi metti non ɗum hitande fuu Alhasan nano hekki Alhouseine ko koto makko wona o ñamminaɗo poson maayi na waraɗo ko honɗum haɗi metti non ɗum ko honɗum ko Alhouseine wara kon kañum on ala jaɓude ɗum ɓurta kulla sanatin ɓe irintinnayi suno mon wona sabu woɓɓe maɓɓe soppito woɓɓe maɓɓe foccito woɓɓe maɓɓe warto inna ɗum ɗo ko ittangol Alhouseine mone kono mo wari hoore mum tawoyi joomi men haray o ɓeydu mone nelaɗo ɓe maki kala warirɗo hoore mum huunde lette makko ɗen ko nden huunde o wari torto ha ñande dangal dari ɗum hulɓinaki tawi kadi tigiri on julɗo ko honɗum ɗaɓɓira ko a sabr indal musiba wa bashiri sabirin alladina ida asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ko ɗum ɗo julɗo ɗaɓɓira wala ɗon ɓe maki sabr summa as-sabru inda sadamati al-ula muñal kaka duɗɗande aranere na ya yaw ha tawa joni a wawata sina muñagol si muñoɗa si kamɓe ɗon ɓe wiɗi muñatake abadal abidina wa dahra dahirin ha dargal daro ɗum deƴƴatake hitande fof hiɓe feññina ɗum hiɓe iirina ɗum hiɓe jaara ɗum hiɓe wulla ɗum hiɓe fesito ɗum siko kamɓe warimo ɓe tooñitike ɗimɗo siko goɗɗo goo warimo ɓe wawata wi'ude ko joomi men muuyi ko wonata e tagore makko nde ko jelo e annabaɓe wara annabi Zakariya kutila ka ko waraɓe annabi Yahya ko waraɓe sahabajo ko mari daraja e teddungal wo annabajo ittata ɗum ka kolɓuɗe ka si ɓeeɗo warama annabi Zakariya ko hirsaɓe ɓe raɗa ha ɓe dogi leggal udditi wi naatu ɗo daɗa ɓe naati ɗon ɓe taƴidi ɓe leggal ngal ka hakkude annabi Yahya hoore maɓɓe ko taƴa ɗum naɓana lanɗo on ɗum ɗo fof ɓeeɗo no ɓuri arɗo ɓaawɗo wosi wona annabajo ka si fii ɓe no deƴƴi no anda moodi fii neɗɗo gooto tun fota waru yimɓe ɗuuɗuɓe hara ko joomi men hoddiri ɗum ko ɗum ɗon woni fii bid'atu husni rafida fi yawmi ashura en faami joni tariha on seeɗa joni noon nde tawno kamɓe arrawafida yata'assabuna li ahli lbayti qawlan hiɓe dambitade jiwngal ngol ahlul bayti ɓeymuure suudu nelaaɗo ndu kono en yi'iino ko ɓe woni jiwnande ko suudu Alhouseine ndu en yiino ɗum kaa jooni noon fedde goono toon kadi wi'eteende alkhawarij nden hino wi'e annasibun hum alladina nasabu l adawata li ahli lbayt ko ɓen on wari Ali ibn Abi Talib ɓen ɗon kadi ɓe wi'i ɓayri tum alkhawarij ebnuna arrawafid hino hollude mettingol e sunagol e barmintinnagol e waritagol e sattingol e ɓornagol ɓaleeji e angal gollugol kullu husni kala suno
nawasibu wi'i min hollay ɓe ɓene min haajaka ko ɓe mettinta ɗon minen ñalande Alhouseine warande ko feeto men waɗatan woni bid'atul farhi kadi yawma ashura heɓi o gandi qatlu Alhouseine awrada lil ummati fitna ka waɗi yimɓe ɓen in qasamu fihi woɓɓe woni jiwgoɓe fiimu bonnoɓe woɓɓe woni weltotoɓe fiimu bonnoɓe ɓen faamude amma fedde goo ari lundiɓe wi kañum weltoto ko ɓen woni jaarayɓe ɗum ka naati wo ka naati ka iwri ko ɗon ko ɗum si tawi wattugol jombente julde jaara waɗa soromani nandintinno worɓe e rewɓe rewɓe nandintinno e worɓe pentito sooƴa sonka tappa yimɓe haɗa yimɓe ɗaano ɓe hino haana landede ko honɗum ɓe woni waɗande ɗum ɓe inna ɓe moni hara ɓe tawti rafida fi ñalande nde ma ɓe werti ɓe tawti alhawariji weltorɓe wargol ɓeywure nelaɗo nden ko hombo ɓeɗo ɓe haani tawɗude ngal gollal na hay gooto joni noon si tawi neɗɗo o mettini e ñalande nden o wonni e suno e mettu ɓernde ko rawafida o tawti si neɗɗo on weltike jaari wano nokkeli goo waɗirteɗen andi no woodi ka jombente hittina fiimu haa ka watta julde on nanata woɓɓe no inna julde jombente kono ala ka juulede no ko haala wi julde alaaɗo on nanata ɓe inna bimbi julde 10 jombente yo mbiiru jalloote on nanata hiɓe inna bimbi 10 jombente yo yahe ɗaɓɓite Fatimatu Zahra ka naange a yiyay mo fewno walluha a yiyataɓe holle ɗon nangen ɓe sappini haa wiya a yi'imo eyi yo neɗɗo yi'e ka nder naange andi gite townata naange si a ndaari naange a hiñƴaali nge hollete ko ittinayma kono Fatimatu Zahra surraaɗo ka leydi on o yiyataake ka naange kono ɓe hollay ɗum on anndi bimana bid'a si ittirama tum mone ko bid'a kadi lontoto bid'a noon haana lontade bid'a si bid'a no ittede bid'a ko yo iw bone ko yo iwma hoyfa kono nayo bone yahu bone arta bid'a yaha bid'a lonto hara si tawi en faami ko ɗum ɗo woni tariha raɓɓiɗuɗo on fi asura en andi ko toɓɓe tati woni nder ɗon toɓɓere aranere nde ko sunna on hon woni sunna on ko horugo ñande 9 e ñande 10 ɗum woni sunna ko ɓeyduɗa ɗon wo a sijji ala ko ɗaɓɓiraɗa si wona gasi wona heeri nangol ñalorma on dewal wona heeri nangol jemma on dewal si wona ngal dewal ngal nelaɗo on suɓani ñallal ngal woni horugo si hiiri humtoɗa halas kala ko waɗuɗa ko wona ɗum ko imma tawta rafida ma ɗum tawta nasiba joni no yimɓe rafida no jeeya e jikku maɓɓe tuuninirgol kala mo ɓe tuuninta dambugol mo e nawasib wono ɓe naatirta e feccugol yimɓe sunna ɓay on nana hiɓe inna ahlu sunna wal jamaa ko feere ɓen ko feereɓe alwahabiya ko feereɓe hiɓe haani faamude wahabiya taw ala wahabiya amrun gayru mawjudu huwa mawhum ko amrun wahmi ko waɗi yimɓe sunna joomi men no yaafiiɓe dambagol e gorko hay e gooto si wonaa alaamo ɓe damboto ɓe muɗum ɓe nodditireemo si wonaa nelaaɗo
alayhi salatu wassalam. Idan Cheikh Mouhammad bin Abdul Wahhab ko laawol ko Qur'ana sunna jogi ɓe jokki yer ko ɓe faami kon ko ɗum ɓe dogen. Gooto noon artaali ɓaawo ɗo terti nelaaɗo jokki Cheikh Mouhammad bin Abdul Wahhab, bal hiɓe waywa karamokooɓe heddiiɓe wonɓe yanganaade diina hino nafitoreede faamuuji mum e tinnaare mum. Kaa jama on sikku ɓen hino mari madhab khas yunsabu ilayhi, la hasha wa kalla, bal huwa kana madhhabuhu hanbali. Kayfa yasiru huwa sahibu madhhab akhar? Madhhab maɓɓe ka fiqhu kala hanbaliya. Hiɓe waawi heɓude madhhabu goɗɗo goo kadi o dambe e maɓɓe. O way ka aqida, ko aqidatu salafu salih ɓe jogii ko ɗum ɓe kurkani ɓe noddi haa ɓe iwi ɗo. Arɗo ɗo wonon no waawi wallitorde konnguɗi maɓɓe ɗi ɓe feññiniri oɗo madhab e ɗiɗo nasuuji qur'ana e sunna. Kono wi'ugol kaari ko wahhabiyankeejo imo jokki Cheikh Mouhammad bin Abdul Wahhab, ɓen ɓe alaa jokkuɓe ɓe, ɓe ɗaɓɓaa kadi gooto yo jokkuɓe. Kaa en naniri ɓe jokkeela, hombo wi'e konngol maɓɓe ka ɓe wi jokkeela, kunu wahhabiyin, wala ɗum ala. Kono ɗen anndi wowlooɓe ɗum hino majja majjere nde nanata hiɓe inna ibnu taymiyata ko wahhabi. ajaban tuma tanira atti soro mum aduna hawnaaki Cheikh Mouhammad bin Abdul Wahhab e Cheikhul Islam ibnu Taymiya ɓeeno ɓattodiri, ɓeeno wottondiri ɗum. Jooni noon si tawi sakkitiiɓe arde ɓe aranɓe ɓen dambaama e maɓɓe, haray majjere nde feƴƴitaani. Hiɓe wi'uno Mouhammad bin Abdul Wahhab awa ko taymi, awa ɓe inna ɗon sakkitiiɗon dambaama e attiiɗo on. Kono Cheikhul Islam ibnu Taymiyata nde iwata ɗo hari fii Cheikh Mouhammad bin Abdul Wahhab no annda ko honno no ɓen ɗon ɓe wi'irte ko ɓe wahhaabi hakkunde maɓɓe ɓeeɗa no woɗɗondiri hay ɓe yehi haa neeɓi si ɓeeɗa ari na ngaygu tunni e haala wi anndi ko ɗum ɓennata mo ronki ko wowla o wi'ay na'i makko ɗin no ñowrude ka buruure. Anndi na'i ɗin haysi ɗi artii ka hokko naa ka dingiraaɗi waalata, dingiraa on no ñappe ko ndiyan tiiɗi dama gariire wo sa wi na'i no ñowra haray a fiji annduɓe wiyete terto ɗum ɓayna fi aɗu wayɗi kara waaɗi ɗuuɗe. Jooni haray si tawi en faami ihtisaran ko faalaɗen e julɓe ɓen faamu ko ñande 10 jombente alaa ko shar'ina e muɗum ko heɓata baraaji ɓanna neɗɗo on ka joomi me en si wonaa hoorugol ñallanga ñande 9 e ñande 10. Shar'inaaka sansugol ñaamete ma defugol ñaamete ma shar'inaaka heerinalngol jemma on ma ñalorma on julde ma sadakaaji ma ko yaade muɗum ma jaaroreeji ɗum ɗon fof ko piiji fuɗɗiraaɗi mone. On anndi jaarooɓe waɗa feeto waɗa iidi wi'e bimbi jombente ñande 12 ɓe wi'a ko bimbi jombente en fotta e nokkel kaari hiwrodiren batte julde nden wattuɓe ɗum ɗo julde ɓen ɓe annda kono ɓe watti hoore maɓɓe e konniiɓe ɓeyngure nelaaɗo nden weltorɓe wareede taaniraawo nelaaɗo o. Si ɗum laaɓaniiɓe ɓe jokkay ɗum iɓe yiɗi ɗum taaniraawo nelaaɗo on no wara nden ñande ko nden ñande hollataa feeto welo welo ɗum haray ɓe annda. Wiyooɓe ɓen ko suno e mettu ɓernde ko wi'ugol ko joomi men hoddiri ɗo kon c'est pas normal. C'est pas normal, men tawtaa ɗum, men dakoraa ɗum, men manifestoto ɗum, o yeetoto men ko ɗum o waɗani ɗum, ko ɗum o newnani yo ware, naa men d'accord. Haa tawoyon mo, on yeetoto mo so tawi ko on fewjideteeɓe makko, ko yo lanndo on si o waɗa.
jomen hun mo yino ɗum atto o tagude leydi e kammu duuɓi ɗuuɗuɗi ka awwalu ma khalaqa alqalam wa amarahu bilkitaba windi ko feƴƴata atto leydi e kammu tageede haa ñande darngal dari ko feƴƴata ɗo kon fof joomumen windino konko feƴƴiɗon hino jeeya e ko winduno o wiɗi ko ni feƴƴirta ñalaande nden si hewti ko ni feƴƴirta fawakima an julɗo sina yondinagol weltoro ɓay ko joomi men waɗi a waawali weltorde muññoɗa ɓayri ko joomi men waɗi ɓay ko kanko waɗi yeyi kullama faala aljalilu wa huwa maada jamil koko laɓa si a yeddi ɗum joomi men hollete ɗum e ngurdam makko ɗam ko waɗi wo a waawa si neɗɗo etike ɗo haa ɓe wi o maayi si aduna on fof tumbodiri ɓe waawi mo yirtude ɓe waawa fii honɗum ko joomi men waɗi ko ɗum woni ko laɓa ko ɗum waɗi ko ɗum sakkitoto karamokoɓe tarbiya no janto e ɗum maana yo julɗo weltor ko joomi men hoddirta ko aqallu daraja o muñño ko joomi men hoddirta ko hara o feññinaali e mettuɓernde seekugol lince peɗitagol jaaɓi maana ɓorugol cukuli elaɗon ɓe maaki haadihi umurun jahiliya ɗi ko piiji wodunoɗi atto islam ardi islam ari haɓugol ɗin julɗo hana natude ɗum ɓe wi ñande goo maccuɗo gooto e pullo mum yaltuno hino yaha e defte windayde fi almulah yewtayɗi kaawa seedi ɓe wi ɓay pullo o yaltidi e maccuɗo mum on no yaha ɓe yehi haa e nokku pullo on ɗanndi woowayani o wi maccuɗo makko on fowtoɗen mi ronki ɓe jooɗi ɓe fowti seeɗa tu pullo on faala jiñude golla woowa golle o wi luɓinɗon kaafa kon mi ɗaɓɓa ɗo gosordu maccuɗon jonni mo kaafa ka ɓay kanko luɓi mo wawno wiide soppanan gosordu ka o wi luɓan ɗon kaafa kam mi soppa ɗo gosordu maccuɗon jonni mo kaafa kan o yehi haa o heɓi gosorkun kun o faala gosorde kun o nangi honnu o nangi lekkun kun o nangiri honnu ɗum o fawe hoore lekkun kun o woowa ɗum o naaɗi o atti soppude kolɗum kun o taƴi kun o taƴoroy noon lekkun kun o haaji o sonki pullo makkon maccuɗo makkon harno soɓɓindi fowti o maƴo inni ya mawlaya mawu mama mada hadat ko honɗum waɗi ɗon haaca ɗon sonka o wi kollum an kon taƴi ka soppugol ko lekkunku wo aw muña sabru ya mawlaya sabru kullama faala aljalil fa huwa jamil aha pullowo komin wolanta ɗum a faala yawade on ɗo andum taƴi ɗaynude kullama faala aljalil fa huwa jamil taƴugol honɗu andum ko jamilu maccuɗon wo i wallah ɓay tun ko joomi men hoddiri ɗum fa huwa jamil wallah fulɓe fuu taw joomi men waɗata ko haana ka pullowo wawa yi ay joni si tawi kullama faala aljalilu fa huwa jamil ayi ay joni o ɗaɓɓi linsere o haɓɓi hondu ɗum haa ƴiƴanɗan taƴi o nangi maccuɗo o piitimo haɓɓimo haa o yoori o wallinimo ka nange o inni awa kullama faala aljalilu fa huwa jamil aliloto ka nange ɗo ɗum kadi ko jamil ɗo mi accema mi yaha maccuɗo wi ma ziltu ala ma qultuhu mbiɗo gonɗini ko joomi men waɗi wo ko ɗum woni ko haani ko fa huwa jamil kullama faala aljamilu jalilu fa huwa jamilu ya mawlani mbiɗo jaɓi ɗum wa waalo ɗon wo awa maccuɗo waali pulɗo feƴƴi anndo ittay woni mone e nder ittugol mone o yehi o tawi yimɓe rewayɓe sona muɗum ino jooɗi habbi layyeteeɗo layyane sona muɗum maɓɓe ndu siɓe fuɗɗo golle ɗen pullo on hewti tun ɓe mbaɓɓi mo ɓe wi layyemo heñan en tardiɗo yimɓe yawali rewde ɗo hande pullo ngo ko ɗum mi waɗi ha layyo ɗon mi woyata lalɗomo yo jokke golle ɗen
o on wawata tan warde mi anda ko mi waɗi o gerti e nder gertagol ngol ponto panta on ɓe rondimo bayna samai wal ardi ɓe wallini wa dammo e nder kurku kurtu on lincum kum firti ƴiƴan ɗan wuji goɗɗo e maɓɓe tawi ɓe fuɗɗike hirsude o acca taw hirsu a taw hirsu o timma mo ɗuyti kollum kum no ɗuyti accitemo o yawo kon o sa yaha yahu moni naanimaayajew ko timmuna ɓen faala ko men hirsana ndu o sanama men ɗo men fuɗɗo golle kan a timma yaw pertoɗa landagol honɗu o wi alhamdulillah o tawi kullama faala aljalilu fa huwa jamilu o sali feƴƴude o yiltani maccuɗo makko o ari o tawi dimo o ino waali jebbilani rabbu samawati wal ardi imo gonɗini kullama faala aljalilu fa huwa jamilu allahu on waɗata ko haana o ardi o firti maccuɗo makko wonni al amru kama qulta wallah kullama faala aljalilu fa huwa jamil lam yazal yukarrir hadihi lkalima ha maccuɗo sitti o feeti onon ko honɗum woni ɗum ɗo kullama o he a annaka mi sortoyi kullama faala aljalil wi fa huwa kullama faala aljalil fa huwa jamil wi'u ɗum ko jamil o wattimo jannude ɗum maccuɗo wi andi hulɓinike ko ɗum o yedduno o ardi e ɗum andi no hulɓinita taw o feetoyi pullo wi jooɗimi yettoma wimami kullama faala aljalil fa huwa jamil ay joomi men ko jalil af'aluhu jamila kanko ene waajade yiindo e nanndo e fuutiino wona gootum dogata ndu ɓee doga e dogudu mum o wi anndi joomi men kullama faala aljalilu fa huwa jamil o hii o joomi men ko la ilaha illallah o fillitiingol kadi maccuɗo wi ko honɗum waɗi o anndi joomi men tigire kullama faala aljalilu fa huwa jamil wo ayi joomi men fii makko no hawni ayi an a faamaani ayi kami iwi ɗo mi accuma ɗo mi feƴƴi mi yehi mi tawi ton habbiiɓe sanam rewgol sanam hiɓe habbii hirsugol bani adama ɓe ɓattoro ndun sanamuuru ɓe rewano joomi men ɓayno hoddiri en ɗiɗo fof en daɗe o hoddiri yo kollum an kum ɗuyto fii yo en hetto en fof daɗe yeyi ko joomi waɗi wo fa huwa jamil ɓay ɓe nangilan kurtu on mi gerti kono tawi mi gaynata ko sembodey laɗɗi kimɓe accitin tawi lincum kummi haɓɓuno kum firti moddi e maɓɓe ɓe wi ƴiƴan ɗan e komi ɗuytiɗo kollum an kum no taƴi ko timmuno ɓe faala ɗa hanndi ɗon sen yaaduno an ɓe hirsete noon ɓay anda timmi joni noon joomi men faala e wimami kullama faala aljalilu fa huwa jamil wowru ɗum joni naka koni jannude wo joomi ɓayno faala mi hisu hisa o ɗiyti kollum anku mettinɗami ɓernde nde mi haɓɓuma mi accuma ɗo fiwata jokka mi yi'oya ko wowlanɗami ko mi arta mi yeetuma jokkel laawol ko eyi kullama faala aljalilu fa huwa si arafida yo jaɓu anna kullama faala aljalilu fa huwa jamil la yajiri fi malakutihi illa bi qada'i fuy dogata ley laamateri makko ni si wona ko o andi sina ko o hoddiri sina ko o muuyi ka jonno si tawi joomi men hoddiray ka laamateri makko ko jiyaaɗo darotoɗa holla manifesto grève holla mettuɓernde holla dakora ɗum ɗon ha hande kon ɗum ɗuyte ko joomi men eɓɓi ko kamɓe woni bonade e joomi men o tikkana ɓe Allah subhanahu wa ta'ala faamin en ko nafata en ko o gollina en ko nafata en ko o danda en naatugol e kala ko lorrata en haray en andi ko raɓɓiɗi kon ashura ñande 10 jombente ko piiji tati woni ɗo ko sunna horugol ñallal ngal hunto e jam
e ɗi baraji tanƴinoraɗi yaaforede hitande yawtunde ka si neɗɗo woopi ɗum so gertogal woopi unoyowo ngal jokkay ƴoogo si yimɓe ɓen jaɓaali ɗum ɗo hiɓe jokkude rafida ɓe holla mettuɓernde ɓe gerewo ɓe manifesta e ko joomi men hoddiri ka leydi makko ko aray moƴƴi ma ɗum o ɓe welto ɓe holla welo welo ɓe waɗa feeto ɓey nguure nelaaɗo nden no wara ɗo kadi moƴƴi awa hayrul umuri awsatuha ko ɓuri moƴƴude piiji ɗin ko hawri ko hawri konko ko nelaaɗon addi ko cheikhul islam ibnu taymiyat al harrani alayhi rahmatullah ɓe maaki qawlan yuktabu bima iddahab ɓe maaki al ilmu ma qama alayhi dalilu wannafi'u minhu ma jaa bihi rasulu gandal koko dalil ari e mum ko nafata kon e ngal gandal fo ko ngal nelaaɗo on andigal ñande asura ko no nelaaɗo andi horugo taƴa e jam yo allah on arkisu en ɗum o jaɓana en o laɓɓinana en o artira julɓe ɓen e diina makko kan artande laɓani o holla yimɓe ɓen ko welatamo kon o newnana ɓe waɗugol ɗum allahumma man kana min ummati muhammadin ala gayri lhaqqi wa huwa yadunnu annahu ala lhaqqi faruddahu ila lhaqqi maraddan jamilan hatta yakuna min ahli lhaqqi ya rabbal alamin هذا دعاء كان يدعو به إمام أهل السنة والجماعة للمسلمين وإذ نحن نونا هون هذا قصد مكونو لبا إميري هذا قصد أمبنا إميري كونو هذا gollal moƴƴirta sabu kasdugo gollal bongal faanunde moƴƴere moƴƴintintagal ka faanunde nden tawta gollal moƴƴal si faanunde nden ko moƴƴi kon nafa en tora allah subhanahu wa taala o moƴƴin faanundeji ɗi o moƴƴina golleji ɗin o moƴƴina battaneji ɗin o nanda e battane bonɗo hada wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد وآله وصحبه laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal